Uway ni kinong thokat bapaw karilom Khasi Bah Phrikshon Khasi Hakasi ningkong ula pelai pai ba ya kakot kabakat ar jong kaba uai kerteng Ka Saiñ Pyrkhat Khasi bat kidak thoh Ktien Khasi ya kani kakot la pelai pai ba hakani kasi ningkong kaba da CM ka KJDC ba penya sing CM ringkat ka jingdan lang deputy CM ba PNCM chairman ka council ba lamprang bla ba bindu lanong ba Victor Rani nalor kiwe pat kinong thokon haka jingkran Bah Phrikshon ulay thoh ba ka jing palat kon hakani ka sngi ka longru ban rakhe ya ka Sngikha jong ka Kurim jong nakaliang CM pan ulong bagi kemen banyo badan kinong thokot Khasi kibami syakmat ban kentiu ya ka Ktien Khasi Khasi ba kita thoh Ktien Khasi nakaliang jumi ni daw na kajing kemen ko akraw ba terpau ya kajing ai kublai ba su ye ba la kloy ban mi syakmat ban noksnya haka thoh kata habide bakene kabentak te kumbangi tip lang hi baro baka tmei jongka district council hi bala Sngikha nadus na kakandai spatsan kuar daga jingtu bakum kawai na kashnat tregam hapo kariti sinsha jong kari India kan yo ban aibor shushu yaki kenhun bapher lane ban shim ya kabenta ban warra ya kajing tai kajing sa kajing kren nakamta ban penlong an dan ban penskem ya kita kiri tidus tu kiba ulok shwa lahika ini but kumbangi kenok na Ktien way ban codify hi practices kijongi nadu kesinshan kada hadu ka ruai kasiau katen kaput nanta kabang Ktien kle berkunjung ru kaku kasan bab kiwe kebenta te ngaso ban penpau ke jingmen namar ba nakadang jumiru kum ka council ngila persyan hai bol bode ba kumno bangin khot syakmat yeki research scholars ki badan ye gajing anglur ban terproblam ya kelingkon ka bakhial limba ka thoh kata ka ba kanlong ka jingmentoy ka patay ka manwan ninget scam ba kum council badai limba ki jingtho ki ba nginla ban bun renti yiki babun ki jingtrekam bijungi lada kalong haki policies haki programs bijungi lada kalong haka legislation katawan lada ngin yo yaga jingtip kabatikana lada nginam dan yaga ki historical background kaya thaningi ban scam ni kanu kariti dan kanu practices the next scam ba kajingni kumjoy ma Phrikshon Khasi ba kiwe kan yarap ini ku council ru ban penduspan haka jingtip nang tan patay ni wan nakalian ka this council KHDC ke jungi ni dan sudah ban play ka district council library officially but so ban kerpa di Bah Phrikshon ba ngin thiet nan ni ka jompi ko ba arpo kopi bangin yo ban bu hani po library di jungi library dan ni suha no ekata but naso ban ba ka jing sinjam pe Bah Phrikshon la shil ban thoh ekanika kon kadai ke aka shan wa ni haban ai ke jing kuble kerpa pi ba what kini ke research ki ban la persyan na ka district council ban play ban khot ki scholars bakin yo ban research ye ban wat chitip banya khamtam ki arpho kili ki research work areas of research ki ba ni dan kam shisha kum council ban dan ye ka documentation ban penbian ye ka thoh kata te miss altir dan mentala te kulishi won te next camp machine in sayo ban let's go program
yang berpelat saya gigi, wepat ki kot. Kadai kaba khata. Di antli ni kot kiba dapat kamutua ia puli hangkai HMI teknik sedem kerajaan. Di PDI yang ini berkuat satu sedia tidak tutupi tarik curah thoh. Begitu tarik curah thoh itu nama tarik kalau pemik itu dikot. Begitu tarik curah thoh itu kita di bawah sebagian hak, di bawah sebagian tanah. Kita mengenal semut. Kita nanti kisi kah jadi kuat di zaman sanut. Kita tarik itu di kisi kah zaman. Antara kasih dah sedang jadi apa? Di kedai kasih kalau tak kau berpang, kasih kaya ikmi ikut. Di Sngikha di bulan Juli baru menjadi report. Kalau abang dia thoh yang dibuat apa dunia lu highway di Sempang di doktor Barilia wal from di kaya deha di King College dan bagi ini dan saya musuh ia dalam karya yang di nama begini tu